Makothe ri ari haria thiini. And guess what? Mena gisire kwini kingi ki hau ri. Ate ke brownish hivi. Etuguo guo githaka weka undu. Wacha kuriambia. Tiga ihenya. Reke ngoni. Reke ngoni. Mutiga ihenya. Reke ngoni hotire support teacher. Reke ngutimo ni ta. Goja. Eti ni ndagwita. Ndakwira atiriri ikiriria. Ikatiriri mundu atikaga time gatiki. Ugetha investigation ciaku. Ndiwe kana uramenya uragua. Ni ndiramenya nyina irimu lakini wacha hasira kwa. Weterere. Ndakwira weka investigation ciaku amenyo cio no. Ndakwira atiriri. Hawa watajua Kagure ni nani hawa. Ningoje. Please figa. Ukitita gatiki ati. Nituikare thĩ tubange horo ucio tumenye na tugwika andu aya. Basi ngojea. Okay, gweri. Ndaigua. Tahura igore kuheni tamuhuri. Anapiga. Na mama bora. Niwe? Niwe tu. Riu nyina iri urahoria thimu riu. Niwe imaji mundu ha ate nini era. Hello. Aganga nitakwagati ni ambesa. Rimoya. Memoya kwa ndiko wapi? Ni ure, wari wakira karara. Ni ndiara takira horo wa ma. Ni ure ni tiga guthie. Ngai. Hakimenya. Katiga ni mubulire. Mubulire nako credit ni gathira. Tiga ni mubulire. Okire riu. Ni mwire ate. Keria. Ni mwire ate. Mwira mwana muiru guo. Kwenda urenda thicho batandere ru. Ni arahura. Kaita imagine. Kije utikora kana. Oya na ndugatwe murakaru. Ongea. Hello. Hey Diana. Jira, wacha nikwambie. Kagure. Agorokete. Sijai kuona amefilm hivyo. Ate? He agothire ginya na kigoti. Augire atia? Kurakara. Amefilm ile mbaya. Teke nguri. Ni amenyire no mama na muthe wake. Ai, hawezi jua. Ndimuire ni gisire kwini. No description ni ndamuhoyo yaku we. Lakini hawezi jua. Ndanamenya. Ni ngiure mugiri mu fixaga. Ni reke ngwire ucio nduma wira muhuthu. Reke ngure ni ko risk. We, lakini umefanya kazi poa. Nimefanya kazi poa lakini taigirira ru haha. Makothe. Nguruga mahana gutire kundu ndirathi. Inge gutiga ate. No hugukira. Kugweterera haha. Tukumetuthanganira haha ni ukunjitikia. Si ukuja uweke hapa. Makothe unduaga ki? Kutusaga ndui. No ndwandui. Hau no muma nao hau. Kwa igua vavara nao. No rikura yava. Ugwikaga ate kiharo. Muma nao hau. Tingwikaga ate kivaro. Kwa kwina mundu turai nake kivaro. Hau nduma na manda muma nake hau. Frole. Urathakira ate? Urenda kundua ki? Ni. Ani unanitesea? Ni ndaguthakira ate Kagure. Urenda ate nani? No ka uheni haria. I hope this is your ni murata guo. Ni murata wako. In fact, arutaga wira guku borithi. Ni muborithi wa haha. Good. Ona ni the right person ngikwira guo. Tajira atirire askari. Kuhenia mundu ri isn't it a crime? It's a very serious crime.
weha. Ni ndena hapa wai. Ngukita kira thitima yakwa ina gathina. Haha thitima. Kuona nduri haraihu. Sawa, ikoguo. Tagora stadium na ihenya no hiuhe. At stadium. Okay, kwani kukona? Tiga kujuria ciuria nyingi we amba uke. Njokio riu. Sawa. Wakinya gate o flash. Sawa. Kereke njuke. Fast. Okay, sawa. Kwa my dear. Mombasa ni turagithie. Ndeciria atiriri. Tuthie na SGR. Tucoke na ndege. No problem. Etiguo? Kwani nimekata. Na by the way. Ni ndimai kazi ni ukoragwo Mombasa. Na arege kari kia hinya wege Prado. Tungicera nakio kugu uguo. That is good then. Urona atia? Riu. No wambirie kwivariria as anytime, not the it can be as early as next week. Seriously? Ikadi na wiki inacheza. Ukandora nginya Marindi kuu guothe. Urauga Marindi ngutware Ramu. Aya. Niko enjoy fiu. Kai. Tisika no irigete kwithambira na mai ma cumbi. Tigo kandirikania. Nona gari hare. Ni wapi menyere gari? Tisi jire itu. No ina. Haya. Ndio wana karabu no mwali bwana. Nagurie ni wakanyi na irimo. By the way koro ndo akiriririe. Koro no akiriririe. Ni kumuvaka mara. Atenda kugwa ithaburia. Mara aikobora nguo. Mara akura huko kwa ng'ombe. Riu otherwise. Mathono na gatumia ya tukoragwo nao. Matie shughuli na athuri. By the way that is the reality. Tondu tariu for example. Ndukona tarunga mutwara outing. Ni mutwara outing. Tukorereria nguku irendio 200,000. Auga nituthie tukagure amatano tukarugire mucii. Ati na goro. Reke tukimarire. By the way ndo macubare kemariro nguku. Thank you. Kare utwarithagia. Ti Makothe. Makothe eri ari haria thiini. And guess what? Mena isire kwini kingi ki hau ĩ. Ate ke brownish hivi. Etuguo guo githaka weka undu. Wacha kuria. Tiga ihenya. Reke ngoni. Mutiga ihenya. Reke ngoni wote support tija. Reke gutimo ni ta. Goja. Eti ni ndagwita. Ndakwira atiriri ikiriria. Ikatiriri mundu atikaga time gatiki. Ugetha investigation ciaku. Ndiwe kana uramenya uragua. Ni ndiramenya nyina irimo lakini wacha hasira kwanza. Gari ire yae thikiriria maturaga haria na gicire kwini ona tijambo ya kumuona ona tiria kere botige guthie abotige ukangwire uwikatiriri wacha thikiriria na irimo uwikatiriri weterere ndakwira weka investigations cia kwa mwenye ucio no ndakwira tiriri hawa watajua Kagure ni nani hawa. Ningoje. Please siga. Ukitita gatiki yake. Nitwikare thĩ tubange horo ũcio tumenye ũrĩa tũgwĩka andũ aya. Basi ngojea.
Okay, well. Ndaigua. Tahura igå rä å kå heni tamuhå rä anapiga na mama unavona ndio tu. Hello. Hello. Sasa be. Hello. Yes. Weko. Oh. Daino ni rere. Niko Mwea. Ati Mwea. Hii ni Mwea. Hii ni nakuletera mzere. Undahere ki? Mzere. Riu nyina iri urahoria thimu riu. Ni weima jimu ndwe ha ati ni ara. Hello. Hello. Aganga nitakuwa gati ni ambesa. Riu Mwea. Ni Mwea kwani ndiko wapi? Riu wakira karawa. Ni ara thakira horo wa ma. Riu ri ni tiga guthie Ngai. Hakimenya. Tiga ni mubulire. Mubulire no ko credit ni gathira. Tiga ni mubulire. No kile ni mwire ate. Keria. Ni mwire ate. Mwira mwana muiru guo. Kwenda urenda thichwa batandere ru. Ni arahura. Ngai ta imagine. Kije utikora oya na ndugatwe murakaru. Ongea. Hello. Hello. Tunandehe musere. Sawa musere nikukuletera kwanza ule waliri. Wakimbimbi. Wakimbimbi rokora gukinde bana nyanya iria ciendagia cia nyanya baria. No kinde na kiria no kindehere kiria thamaki cia kiria cia thakana. Ati ona thamaki. Sawa nikukuletera kinya thamaki. Ninguthie thakana ngina kuria maidia. Sawa. Ni Mwea. Mwea. Kai. Tondu ratheka. Kara ukumenya gwa kuonge kuya. Ari ndu. Ati ndui. Arakora Mwea. Ati ari Mwea. Ati ni kurehe. Ara niho Mwea. Ndakwira atiriri sire queen yo ruga kana ni sire queen kana king kana ni sire fish ino niko nina kurina aya tutamenya asa thikiriria ndugithikiria eti ni kuraga eti ni ngwetire ni ngwetire ndakwira atiri nyina irimu horera haha riu ri turabatara mubango nwanyita turabatara mubango reke twambe tumenye atiriri uria no tondu ndirakwira ti muthenya wa mbere kana wa keri ri twambe tumenye no tondu riu ri watenda guthukia maundu reke twambe tumenye ucio no. Sawa. Tuthie tuoe ngari ni tukwika tuthie sawa. No menya no nginya tuthie Mwea na gweta cia mucere. Ate Mwea. To nginya mbokera mucere ngi ngikauga ni rariku. Ai Makothe. Si Magunado kuna mchere. Tuthie tukagura wa super eni. Nimendagia mucere wa Mwea? Eni. Magunado kwina mucere wa Mwea mwega muno. Na thamaki. Na thamaki. Si hata super kuna samaki. Oh, iko. Eni. Umwere uma Mwea na thagani. Mama ni twa mwenjoy. Kumwenjoy. Sawa. Tuthie. No ndirakwira reke ngwire. Arumeta mena no matume uguruke na woe mahuti. Ngari wega. Ndirona. Basta me mundu no atume uguruke na woe mahuti. Uri. Ni wewe imagine mundu agikuhenia ati ndi hau na ni uramwona. Uri. Arume no ari amwe nyina irimu. No ari amwe. But this is very serious. Ui, matikurio. But let me tell you, lakini akungura hwaini. Were kana thaire turionana. Ati wewe katire ni ukunjigira haha. Owe katiriri we abotwirie afu tutiukiona na hwaini nitukuona nigukwariria na ndabatara mahoya ma please. Okay, sawa. I need prayers. Ni okay yule keni nyambe nginyi uguo sawa nitukuonana. Thanks so much. In fact you are real friend. Okay, mangai akurathime. Sawa
Yule ni tukwaranirie. Wai twaranirie. Nitakupigia. Thanks so much. Mahinda mega. Ona ni ndo akuonia ratire, thank you. Sawa sawa. Ma ogwo ramenyerera ogwakwa ri. Ngai akurathime ogwo namenyagire gwaku. Okay, bye. Nitakuaraniria. Thank you. Okay, sawa. Bye, sweetie. Hey, honey. Kogetindirie undu umwe we nawe uka. Uka de haguä na police post. Gĩtũa mai-inĩ. Ni uka nguhe horo maundu ni mega. Nĩndakuona. Okay, sawa sawa. Nakungoja. Sawa. Diana, Njĩra. wacha nikwambie. Kagure. Agorokete. Sijai kuona amefilm hivyo. Ate? Agothire nginya na kigoti. Augire atia? Kurakara. Amefilm ile mbaya. Reke ngũrie. Nĩ amenyire no mauma na mũthee wake. Ai, hawezi jua. Ndimwire ni gisire queen. No description ndamuhoyo yaku we. Lakini hawezi jua. Ndanamenya. Ni ngiure mugiri mufixaga. Nĩ reke ngwĩre ũcio nduma wĩra mũhũthũ. Reke ngwĩre ni ku risk. Ku risk. We, lakini umefanya kazi poa. Nimefanya kazi poa lakini taigĩrĩra ru haha. Tũraiti horo wa ngiri igĩrĩ. Te ngiri igĩrĩ. Wĩra ũcio no ũrehe ngiri igĩrĩ. Ke tũrarĩtie atĩa Diana? Tiga kũndũga we. We no mĩa kũu nĩ kũ riskaga maica makwa we. Ndakwa atirĩrĩ niĩ ndenda ngiri icio. Ithano. Ngiri ithano. Nĩguongerere ĩmwe. Nonanga nĩ ngiri ithano. Tondũ haha rĩ ũhoro nduma mũhũthũ ona nĩ ũĩ. Okay. Sawa. Kenjike atirĩrĩ ke gũtũmĩra na thimũ. Ndirĩ na kabeti. Toma na ikinye no tũme nginya cia kũruta. Ona ngiri ithano nĩ nini we. Okay, we wĩra bata nĩ rutĩte. Usikue na shida. Gĩkĩ 10. 10 nĩ nyingĩ Diana. Ithano nĩkĩ tiga kũndũ ũguo. Gĩtũme mbeca. Na ikinye. Makothe. Ngurugama hana gutire kundu ndirathi. Ingĩgũtiga atĩa? Haha no ho gũkĩra. Ngũgweterera haha. Tũkũmĩtuthanganĩra haha nĩ ũkũnjĩtĩkia. Utajuta. Ni ũhoro wa kũndua mwana rĩ, tutaona ni nani. Magutangene makaciero nĩigũtura kanyanya ngotindĩke Ngai nake mana kũrĩ mwana wa Ngai. Si ukuja uweke hapa. Makothe unduaga ki? Kutusaga ndui. No ndo ndui. Hau no muma nao hau. Kwa igua vavara nao. No rikura yava. Ugwikaga atĩa kĩharo? Muma nao hau. Ngwikaga atĩa kĩvaro? Kwa kwĩna mũndũ tũrae nake kĩvaro? Hau nduma na manda muma nake hau. Tene ana manda. Mbona ndui nyina walimu? Look kĩvaro. What are you saying? Sinikuwa tu uwanjani peke yangu ngatiku ngothikagiriria ngororaia. Ngari ĩra nunga perfume ĩyo ti perfume nani ndi hakate yo. Ngari ino ĩrĩ mũku kununga perfume. Ngari ino nĩ kwa nguĩte mũndũ ũmwe mũthĩ.
Kutoka asubuhi sijabeba mtu. Sawa, uheni ati we waheni ati we Mwea. You know, I think there is something wrong with you. Kwana akwira nthiete Mwea. Ni ndia akwira ni Mwea. Angati kwira nthiete Mwea na nakuria kanga nguretera mucere. Mimi nimekuuliza uko wapi? Yaani nimekwambia naenda Mwea. Nguretera mucere ndamaki. Si ndio hata sasa ni angati kwa nthiete Mwea. Sawa, pole. Iwe nyino ilimu ukite kundugira ati ngari no korana na mundu. Angati uma kivaro na nirae peke yangu. Ni hakuna mtu tulikuwa naye. Otherwise ni kivaro ngororia mupira ro kadha kwa Sunday. Niguo utika kore kwaragu mai. Sawa. Ndio nimetoka kuangalia. Sawa. Ni otherwise ni kwanthiete Mwea thaino. Ngoretera mucere? Sawa. Unaongeongera kaguku no sawa hali thamaki. Sawa ndiko kuretera. Thank you. Atero kitaro ndo andu. Ukite hapa wa kindu amema kiria thitima itu ina problem na bill. Okay, sawa. Sawa. Sawa, basi travel safe. Tuonane. Be safe. I love you. Thank you. All right. Ningwendete. We Florence we. Na ni uguthakira uguo. Nitakupata. Ndungithukiria mucii. Ni Makothe urenda we. Utanipata. Ndingithii tamenyete uria urenda nani. So far so good. Okay. Kawira gaka kagira nitakulipa. Nguko heka nyamo nayo gukena. Fio? Kabisa. How to ebere? Ni ndiramenya kawira ni gako. Aja. Ino kiri gari ya Kagure nikiacokera riu ningi. No kupuda njui. Kujui. We fanya hivi. Wewe tuwe muthigari wa haha uguo. Sawa. Urathakira atia? Urenda kundua ki? Ni. Ani unanitesea? Ni ndaguthakira atia Kagure? Urenda atia nani? No ka uheni haria. I hope this is your ni murataguo. Uyu ni murata wakwa. In fact arutaga wira guku borithi. Ni muborithi wa haha uguo. Good. Ona ni the right person ngikwira uguo. Tajira atirire askari. Kuhenia mundu ri isn't it a crime? It's a very serious crime. Can you imagine oyo akahenia ate muthuri wakwa mena mundu haha mena muiritu haha na akahenia few concert Nie Kagure ndakuhenia ni uthire kurora kiri bata ya unjeje ndigathi uhenire nikigetha we wambe u take time nigetha hote ku investigate uhoro ati gutegenya mbe ko ndenda kwira atiriri ni mundu tawo ne traitor. I thought you are my friend and ndenda kwira atiriri urata witure reke ukinya handu ariku hau kwa sadiki ku understand ki urenda ni understand ki uri mundu atikaga time Kagure agathia karora wacha kunifool na ndenda kwira atiriri iri maria mundu njagira mundu no riendaga agwaga we mwenyewe. We madam unafika town ongea na hau sawa kanikoka Dana hata umeenda yoga sibire andu marima reaku orere kora rende mate ogwe na manginya maguru ni imagine please oyo madam, she's my friend. Ate mundu re mundu agiuga mundu ure maumenitie ngoro nake akihenia ate muthuri wakwa mena madam handu ate anga sijui madam mweru anga kiwana ate anga wana ate na rugorie ri ko tangihe wira ucio kuchunguzire madam. By the way atiriri we muthuri wakwa ri in fact ongihiti onyitire we uguo
Oni chunguzire tumuonde na menye ati sincerely ni arathi ena madam ucio au pay you dearly. Na menya uria gwika. Ngukuhe 200,000. Yeah? Ngukuhe 200,000. Mary, I value my husband. He details ciake. Haya, etagwo Makothe. Makothe. Ni businessman. Ari gikari athiaga nakyo KCG. In fact, ona nego kuonia na kiangire. Ndongirigwo niwe, ni tukumenya uria ngukuonia we. Then town ni aturaga town kogo ndungimwagamo. Ndungimwaga muno. No ndaguthaitha atiriri. Please do it concretely. Wajira etagwo Makothe. Makothe. Haya, namba yake ya thimu ungienda kumenya ri. 0725 Riu anaigua kugwira. Ati ruka mbira. Ati nyino irimu agakubagira wako ni chunguza. Ndakwira uguo. Anga kutu kukuba grenade tukorwo twi bamwe. Mwathani, reke nguhe ma story makana. Ithe tukuruga mahando na mutumia ungi my friend. Tukari ma story maitu we tukaoria. Tukaria. Tukikarite uguo ri, urigura uguo. Onyina irimu okite. Afurete. Ahete. Na kio cio ndu ndona gwa kwizuria. Ugakurakara. Nembize ucio ndona gwa mutumia wakwa ri marokanirira marokanira na mateto itara ma understand ye ndigekirete yo uguo. Okay. Maragurukanira. Haya, nire ni aihuririe muno. Tete citirari njega. Okay. Ndako ahiuria. Ucio ahiukite kuhiuka uria githiaga ahiukite. No akiona. Athi ahingura murango wa ngari. Ihenya. Tiona ndigakwenda. Ndikwenda urato ucio waku ringi. Kenya bethi. Ndema madam. Ukiginyie town. Yani wanataka ngati cia kumboya lift. Nguhe story. Sawa. Mutumia wakwa njatire. Uka karibu. So ahingira ngari. Afurete. Amandazi makutusi. Mutumia wakwa ri. Nake mama mbaithera timiteri. Theruka. Ngakija bagutheruka. Kana gwizuria. Theruka ndeto. Theruka mateto. Tahika. Ndu aratabikira. Ndemuratere. Ati by the way madam. Ni gode muthigari. Muthigari na cia muthigari. Cia muthigari ire ndigukwirite mbere ati madam uyu ri ni amwite ngoragwo ndi muthiga. Ndi muthigari. Manyita. What do you mean? Iri aramukorire. Iri aratukorire. Okay, I get you now. Reure, ndiakimwira tikire muthiga, muthigari. Na ni no uhe wira wa guchunguzira mundu. I get you now. Ugakugwira. Ni kugwira. Mimi ajirire ati. Ndatiga ngwire rugo pere. Ajirire ngukuriha. Kire giothe ukwenda.
Ajire ngiri magana. Yani ndio turari ugo we anda pero. Ugatewera. Neta tiga ngwire rundu very strange. Twarikia gutigana. Bara ni akurutire bara karibu na prisons. Kigenda mita tegana rimwe uyu nyino wa irimu. Ngai. Na menya bo ngai tondu. Mzuri sana. Karibuni sana Kanani. Asante sana madam. Oh, mimi nitakunywa chai. Unajua ndio? Chai na sausage. Siko na African tea. Iko. Sawa, asante. Ndio wewe. Twarekia gutiga no ugo. 100 meters uyu kagure akina uga kai. Anga kai no rathimete this kind of relationship yetu ni riri. Nina kuruta. Within 100 meters ni kioyo. Aya. Ni kioyo nake. Ni ara kubere wira. You get the point? Riu auka. Ako mutumia ucio ni rwa guku ngari rino. Na muri aku. Sigari iko hapa. Akaroria na kuthini. Ngari wa areziria we buti kana. Athiuruka. Ara nunga kiroko. Acha, kwina perfume ira nunga guku. Nia. Acha ndukagira atia. Ara sire ngire akori. Akidukira mbogo. Faidare. Atuka gutire kindu. Ingi perfume ora no kuwe mundu na ngari. Riu I very sorry. Tondu riu is like queen information yara betu itarari correct kana whatever. You know that is what I give. I meant her to believe. Yeah. Madam, asante sana. Nikitukona. Nuno menya madam yako kene vira. Ndina menya odo. Hawis. Kwisiria. Uga kurathimo. Kuna kurathimo. Atewira. Magana meri. Leo yani urenda kumbera we pero yako na pero yako gure. Mugaga ino. Na mama ile tugatinaria nawe. Ati tutinana. Nawe. Nikagukia. Ndina kaundu ngwendaga gukuria. Tanjira atiriri. Noe madam wetagwo Florence. Florence. Florence yuriko. Florence Jambi. Florence Jambi. Kawaki maka. Nondo wake. Urauri go nondo wake. Wetu njira. Kwa madam beso wetagwo Florence Jerry. Njoki I mean Jambi. Nondo wake urauri go niki. Ngoda kumenya. Ndikwenda kumenya.
Ndendaga kumenya kana nĩ ũmũĩ. Hello, Diana. Ndirakwĩra atĩrĩrĩ. Akorwo wĩ handũ harĩ mũndũ wehere ũthiĩ kando, ndĩrenda kwaria nawe. ate? Thikĩrĩria, ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ. Ũthiĩ kando, ndĩrenda twarie kaũndũ private na ndĩrenda mũndũ aigue. Makothe. Tamba ũtige hanini njoe thimũ ĩraingĩra haha. Okay, sawa. Hello? Sema. Atĩrĩ Diana, ndĩrenda gũkũria atĩrĩrĩ. Ndĩrenda gũkũria atĩrĩrĩ. Ndagũtũmire kwĩ Makothe ũthiĩ ũkarute wĩra kana mũkendanĩra Makothe? Florence. Ndakwĩra atĩrĩrĩ, ũtigane na niĩ na harĩa tũkinyĩrĩtie na Makothe rĩ, ndakwĩra ndingĩhota kũmũtiga. Nĩwanyita? Tiga kũnjĩra. Ndĩrakũria, ndagũtũmire mũkendanĩra na Makothe kana ũthiĩ wĩra? Na ningĩ ngũrie rĩ, we wĩna mũthuri waku, ĩtiguo? Atĩ ndĩmũhiku, koguo, so what? Niĩ ndirĩ na mũndũ, koguo rĩ, ndirĩ kĩrĩa kĩratũma ũturwo nĩ Makothe. Reke ngwĩre Diana, I will teach you a lesson. You are overstepping the boundaries now. Ati I'm overstepping your boundaries. Tatiga kũndanga. Nĩ ũrangia. Nĩigua nĩ ũrangia. Ati ndũĩ. Tiga ũbuthi, Diana. Wachana na mimi na utigane na Makothe. Nĩwanyita? Unanipotezea wakati. Halo? Kamekata simu. Kauria rĩrĩ. Nũrĩ kũcio mũkwaragia nake? Tiki my former boyfriend kĩhoe. Kinanisumbua na ndarĩkanĩrie nake. Mbona kwa naona vale uko mũkwaragia is like kwĩna ũndũ mũkũnegananageria. Mbu achana na hiyo. Otherwise kwĩna ũndũ kũmbĩra gũkũ niĩ Florence Jambi. Nĩ atĩ ũkũmbĩraga. Mbere yo thiĩte. Okay, rũrĩ. Florence Jambi rĩ. Kũrĩ na ũndũ mũkoragwo nake? Yes, and Florence. Mũraũri ũguo nĩkĩ? Tambĩra, why are you asking this? There is something between you and her. Atia nũĩ ndũngĩũria kĩũria gũtarĩ na gĩtũmi waũri ũguo no ũndũ wa ndũĩ. Niĩ Makothe reke ngwĩre, ndĩagũteithia as a friend, nĩguo? Wĩ mũrata wakwa. Of course I am. Nĩma? Rĩu rĩ, harĩ na ũndũ kĩmadamu kĩu kĩra investigate. Hello? Nina Irimu? Florence, ndirakwĩria ũtigane na niĩ. Sasa kelele ni za nini? Chunguza bwana yako kwanza. Abotige nyina Irimu, rĩu ũranumĩra kĩ? Wacha msitaki kukusikia. Hello? Amekata simu. Kitimtumire bisha. Shini cia kuelewa. Acha nitakuonyesha. Hizi utaelewa. Good. Rĩu nĩ mbica cia andũ ũrandũmĩra mũkoro ũyũ. Ũranyonia kĩrĩa ndĩramenya. I know what Diana is doing. Chido. Makothe. Nĩkĩ gĩatũma ũmake ũguo? Ndĩkũmaka nĩ ici rĩu ingĩ ũkerwo ũndũ ndũici ndũngĩrega gwĩciria. Otherwise no gwĩciragia. Otherwise. Are you okay? I'm okay. You know, yaani kuna shida by the way. Otherwise, rĩu nĩciragia atĩrĩrĩ. Ile tutasemania jioni toke. Tukuje tukule sapa jioni. Lakini hata hivyo kuna venye umestuka. Mundu no endaga digest kaundu sometimes. Kienda kuona ukiona uru. I like that. By the way, I'm very happy. Ninakena no hakuna kitu tuko kwĩ nondo. Sasa sio kwa sisi tutodie netugoka. Tutalipa pamoja jioni. Hakuna shida. Sawa. Okay. Lakini nakupenda my dear. I love you too.
Diana, wewe unacheza na moto. Nambwa ni mutumia wa Makothe. Makothe ukora ukanie si tunaendaga church moja. Ndenda tuonane hari undu private, ndenda twarie nawe. Okay, let me go straight to the point. Ndenda twarie nawe horo wa mutumia waku. Sawa, thank you. Umerudi? Narudi soka. Ndio ikalera. Sasa wale kila gwekaga? Ninareke ndiye na shughuli. Niko sawa. Okay. Utanjira atiriri. Madamu wetagwo muraihu, wetagwo Florence ri. Niki ikoragwo kiri thina nake? Ni undu wa ndui. Uyu mutumia wa Nabo. Waririkana ira? Niyo ranjirite atiriri ati mwina mwiri madamu hau uguo ati niwe mwina madamu hau kiaro. Florence Jambi. Aya, kwa hiyo ikija umwikija rita yake. Tigana nake. Tiga riu tiga ngwire nyina wa irimu. Andu ari mangikora makienda tubitanie ni yenge muno. By the way matuiguzagira mahitas ni yenge muno. Riu mundu angwe okwira ndo toci atia. Ningikora ni kivarore na mutumia atia wana shura ata uriona kukwa na mutu kwa gari. Tigana na andu by the way. Andu riu onaga andu by the way andu amakoro wa vau. Achana na watu ni mahitas. Otherwise tiga kumaka. Kana tia. Uno kaligwa atiriri ni nini anataka? Florence. Ona ndimenyaga andu mahana ati. Ndikanonyita. Angikorwo akienda atia? Makothe. Wachana na watu. Anyway, ora murugu tona nayo thimu yako ora. In fact na ni wa irimu ni kurekerie marekererio na nitufoga mara steam twa mwisho. Leave people alone. Wamakora wa vau. All right. Ko utiga thimu. See you. I love you. Yeah. Atiriri madam, mbere ya uthondekeire kanyamu tamba unjire atiriri he madam tu matucemanie haha wihoe mutungu uguo mweru wihakaga lipstick na arafu ena turasta anyitagira haha side-ini ni muonete guku? Asha temo kana ni wengi maukaga bana muthe fulani angetagwa Diana. Ni Diana. Ni ndona ni umui. Kuko ni mokaga guku muno munana ndangeni na mathama iria tokite guku. Okay. Basi ni ngukimweterera. Paki atiriri thi uthondekere ga sausage na matumbi maya meri ni gucoka ngwire kiria nguria lunch. Sawa, thank you. Okay. Good. Diana uko goroha. Oha. Nimekupata leo. Nimekupata. Wakija. Wakija. Okay.
Bora mawe ndio kuiga. Hiyo ndio nayo wakitha. Oya. No turaiyite. Kali ndega kongwe. Toko ni nene. Ngara na nyina kutoka. Ureti Kagure na muthuri wakwa magia gũka. Riu ni toguo ngukwiraga kana ndirakwira ni nakujua ni njui tuthiaga kanitha imwe ni njui wi mubiacara guku tauni na ona ni njui wari elda wa kanitha koguo tiga no gukuaniria tutari twakuaniriria ri ni ngui biu. Madam, ndio wanaweti kuwi mugeni kwini tondu kanitha tuthiaga imwe ona varia wikaraga ni mona varia at the middle of the church. That bench fourth bench wabo. Oi non wana muthuri waku Makothe ni mwisi wana biashara iria arutaga tauni. I know him. Ona ningire ni andu mari tauni imwe na mararuta mawira almost mamweri matingirigano. Wona fiu ujuke kwi muthuri wakwa ni ukumenya ndori muge kungira. Acha tuone nani atawini hii game. Sawa. Yeah. So just a minute. Hello. Idho akiremi. Weko. Niko Canon Resort. Ati Canon Resort. Mwinau. Ndukengi kuire. We nyuma thokoi. Na ndeto iria ndahe ona ni mundu undu wa ndeto icio ni mundu very reliable. Kwani kuna shida? Ni uria manjira. Ndirwo ubangirwo mubango wa kureherwo mikora. Na he mutumia utumitwo kwanja. Mutumia ucio twinake Canon ni mutumia wa kanitha. Ni mutumia wa church. Niwe mwenake? Ati wa kanitha? Ni utumirwo cio nigetha nginya nduga suspect ati hari undu. Ni madam ako respected. Ati? Ati mikora yuke ndiu kana ikurage kana ni gutunye mbeca. Ati wani? Tiwaniwe. Eke ngwire. Ati riri ongoro we handu mukawa ire tauma uthie piu. Okay. Asante sana. Sawa. Please take care. I don't want to lose you. Thank you so much, my dear. I'll go as per your decision. Take care. Sawa, my dear. Okay, bye. Sawa. Thanks. Yes. Wow.
You know akiiga. Kwani kuna shida? Madam Tiangwire. Mipango hiyo mipango mnapanga. Ama hii maneno mnajifanya mnakaa town. Mnajifanya mnakaa town ati ni biashara muraruta na timu biashara muraruta. Nie hiyo mipango mnampangilite. Hamtaniweza. Tuwe nao. Tukiwa na nani? Nakwambia hamtaniweza. Niyo mipango mnampangilite ati angaya kumbe kana hii angani kombora gidia ngandui. Don't. Hai, mse. Tunakupangia na nani? Caution. Nakangwire. Mipango yenu imekwisha na imeharagana. Hata mimi sikuelewi. Ile mipango yote mlikuwa nayo, it is gone. Nite mutinge bota. Look, my networks. Antena isi yako ikora waziye guru muno. Niki gwathi. Nindie ndio yewe gone nindie kegege. Niangalie vizuri unione mimi si kegege. Kai. Nywa. Leo niki kiu. Mubala tambuko si akirira ndi. Totally you are finished. Pure kabisa. Hai. Ni mimi na yeye. Nini? We, leka ngukanie. Kangwire. Ke? Mibango yo dora leo it is gone. It is Kana mibango ere kutukupanga nao. Mukilo kazi tu biashara mnabora bana town. Kumbe hata hakuna biashara. Ni biashara gani mnafanya town na mnafanya biashara? Nini? Ninyi wakora wa town. It is now evident. It is known. Eto kioka wewe nawe. Mimi ile kanisa naenda na operate na Roho Mtakatifu, nimefunikwa na Roho Mtakatifu. Kare sasa ndio kuja tikokoraga gokiro. There is no subject of discussion. Ndio apelele ida wakireni. Mama nyumba inosiaro mjini. Kanyo tuko niliyoka. Kanyo tuko niliyoka. Ai, asa we. Hey, ndororande kekinyari, ndororande kiawe, ndororande kiawe. Na wokira. Oguru mubingo ranga alisiando. Liamu weka tu. Wewe ni usini ukora uko nayo. Ukora gani? Hello. Diana. Umenya nina kinya hii? Nina kinya basi. Uko mbali sana. Sawa, nikute. Ndoke kale mno. Sawa. Kirete murume gwa Makothe. Kirete murume gwa Makothe. Ni wera kini. Makothe. God is working, no man can understand. Dui. Imekwisha. Iyo mibango murae nayo ni mitomu. Mibango tara na mibango eriko. Na kweli mibango ni mithiru. Ino elimu ni ndo muraririria ba. Mibango ya kujifanya ati nyinyi ni wanabiashara. Kumbe hata sio biashara mnafanya, ni ukora mko nao town. Ukora. Ni nini wewe anasema urauga tena? Nikenda kugutiwa na. Ni ukora mko nao town. Yaani wewe wao kiabebe na tosi. Nigwe mwiyeta bana town. Yone kaati ni wanabiashara. Biashara si atu. Mimi hamtanipata. Ndio kila dina mbele hapa. Oyo ni njame ni ndio kwa tofauti na kega unajua kila mtu mudhuri ya Florence. I am saying hamtanipata. And it is true and it is evident. This is a police case and I'm gone.
No, ilimo nendo hii. Ithe wa Kiremi. Nendo kila dina. This is a police case. Aterire nendo kila dina. Pero kuona yako mbele ndio. Leo ndoka haha. Ithe wa Kiremi. Yote yamekwisha. Wewe nendo kiasi gani? Yote yamekwisha. Nendo kila dina. Leo ndio atiriri nichokire haha. No nyino ilimo na wembuga nungira mbirite nura ukava. Why did you tell me you are coming? Ni ndecirie njuke ndimwaririe horo wake na ndimwaririe horo wa mutumia. Atambotige vanini. Hello? Ndukingire hana ni ndakinya. Etera vanini ngukuvira waliu. Ugiuka ungeniambia unakuja. Mbona huko niambia kwa nini kompera nura? Unaenda kunegena na nginyo nawe unjeria ati ni urathi Nairobi na ndunathi. Tufura na ukorwa nirakwirite ni nguthie Nairobi by the way. Ewe nake. Hello? Ndukinjigire muno. Ndugagikare. No, you see ngirwa nakora ni akuri. Ucio aragugia mwire atiriri, mwire akuhe time na riu kwanza ni wagia na emergency. Mambo ya familia yako ni emergency. No wikatire nyino irimo. Inuka. Twangari, winuke ndeto ino twaririe muci please. Let's talk at home. But you know na makaino but let's talk at home. Hapana, niyo rani ndeto ici ni cia make tuthi haha. Tuko kwena thina thi winuke tu nyino irimo. Tia tukuna ubaya. Riu ingira no ramenya ni mundu ucio uramvurira ni ngari arenda niendaga ru tuthi na ngari yake no nikyo ni agute gutiga. Wachana na mambo ya Nairobi, mambo ya familia kwanza. Please. You know Hello, please. Ndagika tu ningukuvurira. Urakenda nginya kura. Harakisha. Sawa. Irimo tutingeria muci please jioni. Sitwaririe muci. Ndakwira. Yewe nuke tutwangari. Hapana, mimi siendi. Tuthi twarie vi. Nitaruwa na korana kwa namba kuthia Nairobi mo. Mama muciri mabataire kwana. Nasa nitongere ya muci turakine riu kona ni tukugiana muno. Na ndugakinegene tukarakare. Aya. Huyu ni my friend ni ndimuwi. Okay. Sasa Aya poa. Kora dira kwa hiyo ndo togeithie. Ngo introduce kwa mudhuri wako. Aya. Ni muwi. Ikaya nditu kwa inja. Etagwo Makothe ni ithe wake na twitu. Okay. Etagwo Diana. Aya Makothe. Kana uguthi Nairobi? Niende? Okay. Unaweza enda? Sawa. Okay.
Sawa. Sisi tutaona na nyinyi watu. You take care. Sawa, no problem. I love you. My dear, thank you. Thank you. Sawa. Lady, do you know? Wewe kirathimo muturire-inĩ wakwa. Kwanza nĩ raisite, you have already started the work. Kabisa. Ndakwĩra atĩrĩrĩ, na nona nginya na handũ ngiuga atĩ nĩ ũmũĩ. Kaingĩtĩkĩra. OCID ũguo thomeire. Kathathomeire kĩrĩa. Tũgũra ndĩramakire mũno ndaria raisi atĩrĩrĩ, wĩra nĩ wambĩrĩirie. Ndona ngoma ĩno Florence rĩ, nĩraimagine akĩndũmĩra atĩ mbica yaku mwĩna Makothe atĩ mwĩ close, ngamenya atĩrĩrĩ, rĩu rĩ arandũmĩra kĩrĩa njũĩ atĩ nĩgetha ũrute wĩra wega kũrĩ Makothe rĩ, ini kandiuka titi. Nona tiga wone ĩno nĩraimagine niĩ nĩndĩramenya atĩ no nginya ũngĩrĩikarire ũũ nĩgetha at least ĩno akĩrĩ ngoma biũ atĩrĩrĩ, ingĩrachunguzire atĩa Makothe tũtarĩ close ũguo nake. Tigo mimi najua rĩu areciragia atĩrĩrĩ atĩ rĩu nĩngũrakara nĩ ũndũ wao na ndoĩ niĩ nĩ mũheani wa wĩra. Na reke ngwĩre Makothe waku wĩna mũthuri na nuthu. By the way, wonete atĩa ũronete Makothe mũthuri hana anything, nĩ clean, very clean. Anyway, ona ndekeragia kũmũkuhĩrĩria ũguo nyone kana hena kaũndũ, hawezi, hana shughuli. Ndakwĩra atĩrĩrĩ, mimi najua bwanangu Makothe waku ndangĩrũmĩra gathigirithie ũguo. No reke ngwĩre but let me tell you, nina ndĩramenya atĩ mũtumia ũyũ no kwenda arenda kũngia kana kũthũkĩria mũciĩ wakwa, naye hii ni wrong number. Ke ngwĩre nona madamu ĩno no nginya tũmũ-teach a lesson. Oka yes, niĩ ona nĩ hakwa rĩ, niĩ ona nĩ ũguo nĩguo ingĩona tondũ wa rĩrĩ no nginya menye mahĩtia marakara, yani maheni nĩ kĩndũ kĩũru mũno, na rĩu hasa gũthũkĩria mũndũ mũciĩ wake. Can you imagine gũtũmĩra mbica nino njike mbica ici rĩ, ona akĩrĩ cia ira ni jana ĩtio tũrakĩrĩ na Makothe haha. Ano ndeciona ndũngiuga nĩ ũmũĩ hau hangĩ ũgĩkĩrĩkie mani. Asa atĩrĩrĩ, reke ngũtũmĩre 100 ũmũthĩ. Si ndio namba yako? Haya, nĩgetha rĩrĩ ngũtigaria 100. In fact, I'll pay you. Let me tell you, wĩra wa kĩrathimo. Wĩra waku ndĩrakũrutĩire with a clean heart. I know. Yes, I know. Na Ngai akũrathime.